Tara. Ilai bong ngamte nak kami mencuai ni kelam berbara bi. Orang mio makramen buat hagas next ngawale. Orang bong ngamte ni sini ngamte. Ini dah mio buat yang ni bypass sekian terang tu Gongong. Kami haple kena saya nasional highway bypass. Yes. Kami dah ulek ni nak termin ter Sitangnok ter umsyong rembai aduh Garang umi karet mendiati ni sawik serong itu yo itu apa ni pada iyo ngakasap uye ule yang bi yang kejijing terpat iyo belakang radu iyo ni galat kalti nga yo target uye pendep berpok sistem lami pendep berpok sistem hakannya sedang le biang yo pendep bi ulo yo poin nak yo kuat yo betul Kajing terang kam kajing kerjitum ngayu ini kagabu kakser kaspa ba wa ini kita kisah kamu manini san senang uyo kalau terus senang neta gede senang narambai garang la imlang lagi ema tulisim nungka wa em hasalam boleh nje dao dulu em ini dak lak yo em majon lewat sini yo rasa yo kes hab yo fer Ikas hab ke fer baki. Dabu masih duduk yo duduk. Kau nak bar ke fer pun dek ikam jam ini. Yo bi ketika yo akot. Em kamu pak burai. Putih bi kau ni nak yang bi hari ni por. Yo ji maintain ikam jam yang ki le saya hotel le saya ki yo fer. Mi de wong yo bi. Le saya ni ka jin kesan ngasi sen. Yo bi wala ketika nuksa. Ini yo bi, kamu lihat na belakang lang kemat to, ketika kayu kekot yang bi, to iworo iwan sini to ada koti lawan paceng sini, ile kau nado kerang, aduh ini kandung kilometer, internal road yang turisme ini, ketika nuna yang kesopa usan 5 kilometer, tanggup. Yaki kam bahabu ang nuna sini, nakam tak istamla bansna ikimatan, yang kaibor, nakam tak kau mundi. Nagam tak istrok dan tinggi sengken, bat kam tame ekato ke tinggal scholarship, ya ki kana skor nakatulok jogu. Kata di kalam, kalau kau satu setai sekali tungi, habutan.